Umkhuleko wami lamhla lobhekene nawe uthi kwangathi konke kungakuhambela kahle. Inkosi kwende ubone lusuku loluhle lolube nempumelelo nesignature yekuphunyeleliswa ngoNkulunkulu ukuthi konke lohlose kukwenda ukwende ube nekuphumula. Livi lenkosi encwadzini yetihlabelelo 127 verse 4 lithi bantfwana bebusha banjengemicibisholo lesesandleni selichawe. Mangabe sewungumtali ubese uyakhohlwa ukuthi nawe ungumntfwana. Ngifuna ucale lapho uticabange nawe ukuthi njengemntfwana ufanana nemcibisholo esandleni selichawe. Buhle bemcibisholo akusiko kuhlala esandleni noma esikhwameni, kepha buhle bemcibisholo kusekuthenini ushaye itarget, ushaye loku locondziswe kuko, ushaye loku lokhululelwe ukuthi ukushaye. Buhle bemcibisholo kuphepha emandla emcibisholo asekucondzeni nasekucondzisweni kuloku lekumele akushaye. Mangabe kumbe awukabi nelithuba lelihle lekuba sesandleni semtali, ngoba kumbe ungathi bayajabula lababe nebatali. Mase ukholwa inkosi Jesu ufanana nemcibisholo esandleni selichawe lelinguJesu. Wonke lokholwako ungatibukeli phasi, you will hit the target. Ngoba ungumcibisholo esandleni selichawe, lichawe lelinguJesu. Angeke uhlale ungashayi loko uNkulunkulu lakumisele nalakuthumela kuko kuthi ukushaye kulomhlaba. You are an arrow in the hand of the warrior King Jesus. Futhi ngifuna ucabange mawungumtali ucabange bantwana bakho kuthi bantwana bakho yebo ikahle imthandazo yekuthi bavikeleke baphephe kulomubi kuze kuthi bangetungenela imikhuba kubathandazela to protect them, to cover them. Kukahle, kepha ngifuna sicaphele nakho ukuthi bantfwana njengemcibisholo bakahle uma futhi sitawubakhulula sibathandazele njengemicibisholo imithandazo yekubakhulula. Kubakhulula ukuthi kube netarget labatawufike bashaye khona, labatawufike banyakadise khona, la khona kukhalipha kwabo njengaloku nabo unikelwe ukuthi ubacije kuze kuthi mawuba-release njengemcibisholo, kumbe baya emabhizinisini, kumbe baya emfundweni, kumbe batawutsinza umnotho welive, kumbe batawutsinza the religious system, kumbe batawutsinza i-entertainment, la uba-release baya khona wati ukuthi ngikhulule umcibisholo. Kuphepha kwemcibisholo, umcibisholo phela untshuza emimoyeni ikhona. Umcibisholo bengingathi ngesingisi, an arrow is able to cut through and penetrate the spiritual world. Umcibisholo unemandla kuntshuza uconze ku-target, yindlela yawo yekuphepha. Awuphephi ngoba uhleti, uphepha ngoba untshuza, uyatilwela timbi tawo umcibisholo. Release your child ngemthandazo nangenhlakanipho. Ngesikhathi antshuza uyawukhona kulwa
ancobe loko lebe ungakucabanga ukuthi utamehlula. Futhi umcibisholo ukhona kufika la wena ungeke ukhone kufika khona. Labatali bakho bangakhona ukufika khona wena sewufikile. Labatali bakho bangakhona ukukwenda wena sewukwendile. Kumbe sewubuye etindzaweni labangazi bafika kuto. Uyatibona yini ukuthi vele ungumcibisholo esandleni selichawe. Kanjalo nawe lamuhla ungabakhulula abantwana bakho bafike la ungeke ufike khona. Mawuthandaza ukuthi bavikeleke nje kuphela, kungenteka babe in bondage. Kungenteka ubacabangele ukuthi mabangathatha nanguya ngekubona liso lakho, mabangentana umsebenzi ngekubona kwakho, uyababophela emicabangweni yakho. Release them. Wethembe ukuthi lokhu lo mcibisholo lo ngiwucijile, it will penetrate the evil world and reach the desired target. Ubantwana balifa futhi bangumcibisholo esandleni selichawe. uNkulunkulu ngalama magama makubuka uthi ulichawe, ulichawe, ulichawe. Release them njengelichawe. Nyalo kumbe ngathi babhendile bapotokile ngenxa yetinto leti khona leti babambile, kubuka ngazuthi angeke baphindze belule ngemthandazo nangemave enhlakanipho, and release them ubakhulule. They will hit their target. Shano leso sivumo nje ngenhlitiyo yekholwa uthi wami umntwana utawukweluleka, wami umntwana utayishaya itarget. Njengalokhu nami ngiyishayile itarget, naye utayishaya itarget. Akadunyiswe uNkulunkulu. Amen.